Ole kan channel kan lo lom le vek chewa ti chuanin ama min ti sak thin tu angin like comment le share te mi lo ti sak le chewanga ti chuanin kan ngai dan ti po comment section lama te tarlan le tum dai la tha ome school chol puan thu thi zairem thanga sarkarin mani district chunga school chol apuang thut chin hi hel deuh kan om le china khwa alo zia om hlau phei chuan sarkar dem na rem changa la in AZPM sarkar ang ten kan soi selin kan nuya athalo hle ani na taka chuan veng shanga chhiatna a thleng thut thei om reng boka kalkonga harsat na tok lo po ni ila school hikalin school pakhat chu soilo classroom pakhat lek po in khwarel chhiatna tok palta sela kan buai dan tur le kan riruna tur zia hi ngai tu angai chu tiang chu thleng palta se sarkar tho kan dem le siang politics se in be nan kan hmang le ngei bokang chu wangin kan zawaya himna tur ngai tu a disaster management lamin ma anlak na hi ke chuan ka thlop tlatani party anga in be na chi ni lo kan damanga khwain za anga yanga zirna chu kan chunzom le mayanga chanem kan ngai tlan phot chuan tuna kan hlo hi kan ko war le vek thei tura nga yang u Aizawl khopui chung mun shanga le yamin kho clear news tugin khan Aizawl khopui veng shanga le minin kongpui no a NH 54 chu pun chong venga zothan auto work bul korte a sabereka khwang kain insiamin kongpui a no ping veka lir thei engma atlang thei lawani sabereka khwang ka hian e chop dor pakhata nola scooty engemuza ta chilbok bong kon chu dur tlang leitan road po tukin dariat le minute som ni vel khan petrol pump mun tur alaya leiminin kongpui no a lir thei atlang ri lo din tharle tennis court in karkong chu tuikwal north LC house bula na savak lovina mina two wheeler bak akal thei ri lo nazari veng tlongrota anganwadi bul lungrempo anchima building hi din mun lo oma ading me kani leimin update kho clear news Aizawl khopui veng shanga leimin kan don bel zela vaiwa kon zo noi leimin na bul chang ur kon kong chu kong chak lama changa lungle leitla ina no a MZU lam konga pingri zonwam police outpost achanga ainon veng pan na kongpui chu leimin ina no awangin kongatlang ri lo MZU ro ta petrol pump kong chak leiminin a no a thingtlu in electric shria vochat bok National Highway 44A kan mun chu Aizawl via mamit tundin huna aping chiang hlea leimin na mun hi mamit pel thak deu tuidai luibul mayania heti lai hi karkal ta ro surna satawang khan kongpui thanglam hi thui takat la hek to a kongpui dongzui zongin thui tak alai taka akhit tharuak bokani